Manipur Legislative Assembly Secretary na thokpa notification ki matungina Governor na taramathai subu Manipur Legislative Assembly ki tarahum doi subu session nongzu mifam nomu khakti goina August punda kaukre. COVID laina dagi ngakthona ba thamliba total curfew osi aba khongthang waida basu nomu ki sura ga sari ba mi sing dadi sauna saking bini. COVID-19 ga nalaying da sunari ba rente civil file peace summary ni pumatay lo na puramba Bihar dagi niyo ima Imphal District Police na pagat ng Kray Directorate of Health ki biking ki polam singa safe pack product walang bayay haina singnari. Kangkopi district ki Tuilang, Tujang, Waisong amasung Selsi Village da mudslide top patagi kunza sing sauna waba mayong ngari lam hectare kuntraro ki sagda Nansin Kray. Northeast State Lariba undergraduate Mahiru Singh the Piba Isan Udoi Scholarship 2020-21 list for pada soy baran ke yauri nauna list of piu haina Manipuri Dance Federation MSM na filter pay. JNB School Singing France Days Park Thong na Education Department na thorang toriba si COVID laina hena sandok kanna na ba thorang ni haina desamam Mickey Marks na pende ba thong dorok play. So India the COVID kena positive case the sing contract man thengal na kray laina sa tingin sa Manipuri toy like today pagalap sang 97.38% okay. Ma'am kurum sari to mi every was impact news ni hosi pungsa si phawi maroi pau sing miam da pisari. Governor Nazma Hetla na taramathi suba Manipur Legislative Assembly ki tarahum doi suba session nongzu mi pham ka ukre Manipur Legislative Assembly Secretary ki tharukpa notification ki matungina Governor na nongzu mi pham asai nomangkak koina kauri mi pham asai tha sigi kun irai nimit ke ayupung taramathoi da pang haire. Ngasi hayang loi ni khangdriba Manipur lenga ke total curfew si yamna phapakong thang mo ire kasu landam asida nomagi sarata nor hingli ngami sing da natana sinpham kaya da leiba mi kanglop kaya da yamna sauna sai thing ma pirakli hiram asida impact news ki akana report ama Manipur khaktan natana Southeast Asia gi oina khwaidagi chawba thumi chendaba part ma oiriba Loktak part asi lamdam asigi saking mingsen oibana natna part asigi akoibada tariba ngami singi hingnabagi yamna chawba lambi mo oiribani part asigi akoibada tariba mioi singna part asida tangjaduna part asida leiriba makhal makha kaya gi nga phaduna yungi akubata thengang kaya dagi puduna lagli adubu khangauduna Manipur state khaktan natana malem pumbagi oina COVID-19 pandemic asina maram oiraga khangauduna yamna chawna saitheng ama pirakpa asina maram oiraga Loktak pata nga phaduna hingjariba ngami singda yamna chawna saitheng ama pirakli Sumaina hana nga yolambase hana di am nungairame ko hujikna laina asna maram moidana yunbade am ware yungi leite laira adiki sa isugi ama tawbada khoisina khara mateng oijai adubu huji yon mathobai yadrabanina awaba ma oireba thouraga su pulisna akhoije tanai adu tanabase akhoi adum lole moi lakpada ko adu thengnaraga na lupa samri biu eta hai tiar ka ke eta hai adu thengnadana ba lole adu yam na khudong sa da ba ha tare hujikse yam na waba oireba oina mingona kaura pire aduga laktraga na adum yaraga adum thamme adu lawla ga na adum pithoki bangakta admaina tawba asagi somda dinga yonba yadrabanina nga phaba satlaroi haire adudi akhoi yamna awaba ma oireba adu namaram oiraga Manipur lengang state asida COVID-19 laina laiset asigi anisuba wave asi lakshinanaba haiduna total curfew hoji thamduna honari adubu part asigi masai gonda nga phaduna yungi kup nomjariba ngami singna lengang hoji COVID-19 laina laiset asi lakshinanaba haiduna thamleba curfew asi yamna fawa khongthangni hoji thamliba curfew asi yamna phaba khongthang amani hairagasu part asigi akoibada tariba ngami singi oinadi kokta kut hapa thodo adu thokli ngami sing asigi yenglaga lengangna laina laiset asigi manungda akhanaba thabok thoram kharadi paikadani haina ngami singna thamlabi
कोई हजिक जोनबम लेतदना ngaji amna sokna hजिक leire hजिक जोनबा थुरे पुलिस ना कोई तान थानादना तौरे जोनबम लेतदना ngaji hजिक जायराga थम्मिनि चानिंगाय दि लेतमिना सी जोनद्रागा दि कोई करी चानी रिसे करी हाइद्रोनु खंगदे तौरे जो थु पुलिस ना कोई तान तालबनी ना hजिक सी मोआना रेबा मयाम सिलोइन अदु कनादनो जो अखोइना तारनु जे सरकार गिने लेबे एमएलए लेबा दै लेकाई मयाम जिना सु करी मोहन जेंगक्त्रबनिना खोइदि कनादनो खंगदमिना दम तानदा लेरिसे वारासु वाना दम खांगा ले स्टेट असिदा नोंमा कांगदना कोविड-19 लाइना लाइचत असिना मरम ओइरगा नोंमा कांगदना मिसिमिना नारिबा असिना मरम ओइरगा मणिपुर लेंगांना अनि सुबा तांककी ओइबा टोटल लॉकडाउन कर्फ्यू असी यामना फबा मरम अमा ओइरगसु नाकलमरोमदा नोमगी चारा तांजरिबा मरुओइना लमदम मसिदा लेरिबा ngaमी सिंगना यामना चावबा चेथिंग अमा पिरगली हिरम मसिदा मणिपुर लेंगांना अथु मतमदा मिंग अमा चंगबिदुना लमदम मसिदा लेरिबा ngaमी सिंगी ओइबा पांगबा याबा मतिंग पांगबा मतम ओइरबरा हाइबदु वाफम थमजरी कैमरा पर्सन विश्वजित नांगमर पंगलोइना पौदम जरीबा भक्त तौरंबम पेक न्यूज नारायण सैना कोविड-19 पॉजिटिव ओरिबा मियोसिंबु कनबदसे नरिबा रेमडेसिविर वायल पीस सामरिनि फुमाथोय लोन पुनम मियोयमा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस फागत ngkhre atopa lebak singda pubada athingba thamliba tangba bangkhalgi hidak asai mari leinaba authority ga yaba yaudana miyoyamatana lalon phukup sijinnabada athingba leiribani asi Imphal East District ASP Conference Hall the Pangtok Paumi Singa Unabada ASP in Herozitna Ngarang Porompat PSK ASIMD Akhtar Hussein Alusing Batim Mamana News Icon area da curfew to guide no lakpas at Oaksing Sector with the Polam Singa Sipagapangam Kipani Polam Singa Sika Konana Parami do Vihargi Samastipur District Manungsana Sasam Berezaki Lalo Sakawi Masagasai Yankai Mangarom Sure Mana Makataradona Authority ga yaba yaudana piba hiyadaba hidak asai masing yamna sesang abata yaudana puram badagi singnaduna Directorate of Health Services ki State Drug Controller da hidak asai matang da hangki Directorate of Health ki maikeri ki polam singa si fact product oram bayai haib ki singnaba lai haina pongtorok patagi miyo yasi makatana wang pahong sa tanap kituma porpat PS thamle haiki loinana hidak asai bu Guwahati tigi Imphal tamna proper saung na sender be piyo sing busu phanana ba Police Department ki maikeri ki honai Miam so hariba hidak si leiba matamda mari lainaba singna kopna tanaduna sasinaba hidak sing leitana ba hona minasi haina mahana apil tawki Poramani. Masi akhonam yan Remdesivir hebasi pandemic matam seda COVID-19 na naba mi singi life kan bada yamna season naba poramani. Masi akhonam yan behlu leitaba mongda mi yamana bag amada yan bulk quantity da pair kadai da piri bano kana da piri bano hebasa masi khangdana kana gumna lowraga season nakhraga lana season nakhraga mi gi life pu compromise tawgadra haibasi khanmadagi koi mayam da su message ama pi se na koi press conference tawjabani fazane check sillaga laibiu natraga di human life compromise masi ai mayam da message pi jenengmani ramde Nakhalamarom da care lane ki nupa masa mai singa Iraq natana laikhi da pi matang da SP na August amatiki hauna SDRF personnel sing yauna police ki maikhi nga ngasiki khongol din na lakhi bani tadoga si curfew leibana sat ok sing thing ne police patrolling lak ubada care lane gi lampakta football sana dona leira bangang sing turel da song thaduna kanglarom da sena hona bada thokhi bani ngasi ngarang tana haukiba matam da suma pham atu dan sana ba nupa masa sing turel da song thaduna sen khebiki thadok ya laikre laibak theba thadok thokhi ba mit adu da su nupa masa sing adu Turel song thakibna police sing su makata na yenglam tana halakhi adabu nupa masa ma turel ki phawgal laktre haiba wakat lakpata ki August amagi nimidang wairam taki lep laituna tirak naga ngasi sanzen thongi mafam amada asibak sang oina phangkibani asibak sang postmortem tongna ba police na puge tawda mafam adagi miyam na thingkibadu tawhaning de logi tawpham thokpa khongthang sing lokhat pada miyam na thingba pibiganu haina mahana apil torokli Football sana bagi kan wase hek curfew hor pado ai dagi dum tawi adan curfew matam da football sana bai basidi masi koina tahun be ya da activity amu oi bani na koina maram marakta dum patrolling chatlaga ai samak su dum mari rak sure patrolling chatba ai ne su ube yawe adubu moi je police hek lakpu turien de ta song tharaga koi kanglarom da lanthokeba adu madu da koi kotan tan da hek ta pha khotpa crime tor me habigi natta bani na koi su es angang hige asirang na tor ni ga har maga lakhiba su ai su dum yawi adu nan incident to ko numis da su Kerala gi lampak ama turen jam nang na bai tare adu da football sanar mi hai adu da koi patrolling tin jam toy chat pani na
पेट्रोलिंग टीम अमन लाख मतम सिदा मोइसे चोंधगी भाई तारे चोंधरगा सखिबजे थानादी दुम थोलक लाखरब जाने बा चोंधरमनिना कोइना करिनो मोइसे मो अदुदा ता कोइदि थिदना इरुप्तना तौरो फाबि गनो लेतबनिना इसिंग खरा चौरकपा अदुगा करेन सु कनबा अदुना मरम मोइदना होजिकी नुपा मचा से मरे थिबन नुपा मचा से हाय तारे को पासुम लानथोक पंगमदना अदु चेंधगी बो ओइबे जाने अदु ngasi से मा डेड बॉडी ओइना फंगागा कोइ रिट्राइव तौनना बो कनो तौरी फंगा मतुंग थाना पोबे यारोय हाबसी लोगी मायोक्त लेबा कनो मनि न खले अदर मसी तौदना बसो या फिल्म तौजरिको कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट के तुइलांग एरिया द मपुंग तुजांग वाइसोंग अमसुंग सेल्से विलेज एरिया द मस्लाइट थोकपति मफम अदुगी कुंसा सिंगदा अवाब ओइरे हाइरि मस्लाइट हतुना लौ उनरिबा लबुक यावना साव ख्रबा लम हेक्टर कुंथ्रारोंग के सांग द ननसिन क्रे हाइरि मस्लाइट दो इम्फाल तमिंगलोंग लबी द लेबा सेल्से विलेज की मरकता तुजांग वाइसोंग की लमलेन कोंदगी हरक्कीबनी हाइरि फिल्म अदुद मरम ओरगा कोविड लाइना की मरक असिदा लौ उरिब लबु कया मांगखिबि अवाब कया एरिया दुगी मियाम न मायोगदरी हाइरि फिल्म अदुगा मरी लाइना केस ओ तुइलांग ब्लॉक प्रेसिडेंट इनोक किकेना मस्लाइड अदु नोंग का हेना ताखिबन मरम ओरगा ngase युप अंगनबा पुंग अहुम खाइरम ताबदगी हरक्कीबनी मरम असिना हिदमसिगी मतांग द सबसाब मियें संगदुना पाइखत पेया थबक थोरम सिंग पाइखत पियो हाइना लेंगा के मियें सिंग सिलकली This situation, it is very unfortunate that our Honorable CM has posted in social media that we created this natural disaster instead of searching remedial measures for solving our problem. Here I would like to also clarify a few things, that is, we the people of Tuilang area are also against deforestation and poppy plantation. And through this, I would like to also share that IT Road is one of the oldest state highways of Manipur and the condition is pathetic. So at this point, I would like to draw the attention of the government of Manipur to repair IT Road at the earliest. Indo-Myanmar border town Morida Yuma Mama Songodon Maina to Massacre, Lopala Kuntarongi Mal Sang Mang Takre, Maina to Massacre Yum Mamadi Godon do Morina 1 number 7, Hino Makung Lake, the label Sang Tem Sana Mitini. May Sapi Toto Singang Ahin Nong Yai Kare Halakumatamda Tokimani, Mori Fire Service Somebody Mapamasagi. Miamna kan honadra may mutapangam ki adabu sanaki yum mamadi godon di may natum sakpanahan ki may do fair service samadi miamna mutat ho badagi tangnaba yum singdari sandokidi hosu popi goina may do kariti horpon haima sapsaba kang mangam trabasu electric short circuit ki horpoi ki haineri padodo ki matanga lai sangkem sanana pongdor pi matungina maki yum de godon may sakpadu de yung ki potsay sing sel yauna no palakun tharong mal sang mang takre Nakalabrom the Imphal Fire Service Headquarter Amasung More Fire Service ki mobile number sing More ton manung ki mapam saba mini head ugada ba yung falang sing the thet pahoragani haina More Fire Service ki sub officer S Silas Kumar Singh na Pongdorakli The Bahari Yumji Han Bahoro Yumji Chago Matamda Koi Tankai Chalako Swai Kui Fabricate numbers called Domatamda Paul Jisata Namara More and the Gani Masada Toraga Kui me the Matang Pao Fabricate Pau the Piro Matung Pungamorongi gave Silene Pungamorongi gave like Maramorganda Yum Amaga Chaga Magic Mangam Kulung Jabdo Kitan Service in Kating even Maramoraga Animakuna to Mazakre Yungi Chayamadi TV Numbi electronics item a grocery Dukan Pamjavani grocery go down Amadi Yum the go down is Northeast State Leriba undergraduate Mahiru Singh the Piba UGC scholarship scheme Moriba Isan Odoigi 2020-21 list Thorakpada Soiba Aran Kaya Yauri Hani Manipuri Dance Federation MSA Kimakin Nungang Wapongtorokli Loina Mahiru Sigi Yengona Asoiba Singatu with the same top Piduna scholarship Pangangata Mahiru Sing list Nong Topi Hina Sumari Lane was Sing up Torokli MSN Tador video clip Amagi Matungina Mahiru Lubasaki Vice President Maibam Zules Pongorpada Academic session 2020-21 yoina isan udo skin gi kana ba pangata ba mahiroi sing list top da Manipuri pun mahiroi samapan humputra mari yauri adubu khangala ba beneficiary sing asigi manung da nursing college da engineering tamba Air Force Technical College da BSc Agriculture tamba mahiroi yarom di hari masida natana mahiroi ki yumnak apokpa mapag yumnak ka mana thaba kaya mas yaw pa thengna ba tanatana asigu mana maram orega UGC amuk hana review tawbina ba UGC da Memorandum of Sufficient Kray Hari, Loina State Education Minister, Masung Indian Minister of State, Dr. R.K. Ranjan, the Memorandum Pishin Kray Hari, Fongtorokli. Scholarship was applied to Manipur Satrashinda, Minama Tawibasi, Toba the Lepina Amadi, Toba Tamda, Anobel Sama Topiduna, Soiba and Bayao, Sama Topino was MSC to get away Tamzari. When the Doxabasida, Soiba, Mapaming, Amadi Masagi Maming,
ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯇꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯛꯈꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MSFꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ UGC ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯕꯤꯅꯕ MSFꯀꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Masama department phawba COVID kitun staff masing hanthaduna kahalaga education department na sahi noriba mahiroi listen kya bolai na rakta JNB school singen trans test phamannaba thorang toriba si khodak handok pi haina de samna lenga ke pung sing silakli ine masing mari lanan loba si office ta pawmi singuna ba madap de sang president and edison na laiba ka sa COVID ki ahum subo web laktron sahi noriba angang kaya da sai thing pirak payai happy warning leading ser ka sida health department na COVID ki ani subo web wana thender ngi ser ka sida Education Department na COVID laina asi hena sandong na bathorang toriba si kudak ta thokadabani lonya na JNB ki mari laina ba authority na su entrant tis sagi matam lepada Manipur ki hausakari ba COVID ki fibam amat nainaram dana India ga tai state singi fibam khakta yang ka lekhi ba si su mainland India na Manipur bukan ba mong de yang libaki hybrid make sing attack ramasina Manipur lenga na sa August 13 da Manipur ki tongan ba center ni futareta mahiru lising kun han ba na sa kyadona bangthong na ba sem sari ba entrance days sa kutak ta bing sang ta mahirwi kan bi mo nga sa entrance days na ta ba to mas mechanism ma putok pi hai ki Manipur ki lai education department education S department ki magi directorate office covid ki film sina maram moiraga masi ki magi staff chinchi fajana chumna magi tabam thukpa chang yo kadri bani loina na akoi gi education department na masi akoi na sillaga tawriba akoi class 11 nauna akoi garang nan haidu kiba class 10 examination gi pass tawraga 11 ming chen bagi masi ki film si bokta masi akoi na online basis ta online tawdori ne habidi masi akoi gi tawdri covid ki lai film sina maram moiraga masi entrance test tawdori ne class 11 ni tonga tonga school sing sigi phibam je laina class 11 ka ga ba mahiro singina online da tawre har class 6 ka ga ba ngani da fana physically myam ko entrance appear to hongene ha bisa masi adi lamba thang ni ha COVID-19 rai la sa sigi yen ga Manipur JNB school drama thoida class 6 tambi entrance test pangthon ba tharang tori ba si topi na lup kaya na appeal toringe ser ka sida education S ki joint secretary Sarat Arozuna Tesa si pangthok ki mathau ta ba thabak paikhan na ba serol torak ba si yamna lai bakti bine na ki marks na phongdorok li hila masig mari laina na loba si thada li samada loba si education secretary ti malengan bana COVID-19 na baram oidna Manipur ki bosem kosem of the university sing na loba examination phaw cancel tawnar ba matama sida education department nung hauroi matagom laina laisat marakta case silak ba si yamna lai bakti bine maram sina state asigi hausak lai ba COVID ki fear masigi yen laga pangthon ba tharang tor ba exam ase cancel tawiu Karigwal lupa sina thamni ba wafam asi department ki mai khedi ki tabi da ba nampu da test tawduna laina asi hena sandok ba khona ra di lupa sina education department ki mathak ta ming sangani haiki exam asida sangdam na ba yawgi doriba mahiroi kaya mahiroi singi mama mapa kaya exam asi yengsin gadoriba staff kaya amadi authority kaya laina lecture asina na aduna quarantine center amadi home isolation tawduna lainari bani asigum laba miyosing asina matau karamna exam hall da laktuna exam thagadori bano Manipur lenga ki SOP amadi disaster management act asing heng haki pangtau da tokshin ba phagira DM University ki bakha da college ki mahiru sing marksheet pi ba yawn hiram kya da university authority ki thausa da ba matau na mahiru sing academic career da sauna fan pi ri haida DM College of Arts Assistants Union ki general secretary Y Prapendana Fondorkli hiram asiga mari laina DM University ki campus ta pangthok ke ba pawmi sunguna ba mada Prapendana makataratuna University asigi makada laiba college singi ahan ba semester ki marksheet pi ba University authority na hanjin soidana hojik paw ba pitok na leri bana master tangada ba mahiru sing da awa ba kaya mayungnari masigi madata UGC na college singi taruk so ba semester ki exam September ki ahan ba saywol da pangthon ba khanghal da ba so University asigi mga so ba semester ki exam ki se yeng ba hongdri ba ki batakta taruk so ba semester ki so hojik paw form fill up process sama ta tawdri University authority ki asigi mathau sada ba mataw na bar boirka mahiru listing kaya na thaingnari ba wa ba sida mari laina ba singna thuba matam na miyeng sangbiu haiki adi hantak ki 6 semester da ju ko ki 6 semester gi exam ju September da ne na adumai UGC gi norms ki makhada adumai habire aduga mu hoji ko form fill up to ba hogdri 6 semester gi pass out tor matung da khoi mark sheet professional sizu matam kuina sangna
kuina changani haibagi chingdabana maram oiraga MA mapanda tamningba satra singdi yamna pakhatnaba yamna jingnaba amasu oire adaidi handaki akoigi mamang chahida thagiba exam second semester gi regular adi fourth semester gi regular sigi MA card pa hojik pok pitokthri tugumba thoksadaba authority gi thoksadaba mong mato sina takpadi akoi satra gi career mahange haibagi mongra Impact News की वीडियो एडिटर ओरिबा निंगोमम जोनी मेथैना वेस्ट बेंगल द बेस तोबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमदा पांगथोकपा क्रिएटिव शॉर्ट्स फेस्टिवल 2021 द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के अवार्ड फंगलरे मोसेलिबा मिंगसेल द टेंटेड मिरर हाइब फिल्म असिदा जोनी मेथै की लिरिकली रियलिस्टिक ओइबा कंपोजिशन सिंग असिदा अवार्ड असि फंगलकपने जोनी मेथै इम्पैक्ट न्यूज की वीडियो एडिटर ओइबा तना ममिंग लेरबा सिनेमाटोग्राफर अमसु ओरिबनी फिल्म मेकर रोबी मेथै की फिल्म अयाम्बा जोनी मैतेना एडिट तौनी हर फिल्म असी सलिबा अगस्त 12 हौगतरिबा ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पांगथोकदरिबा इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न दा ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर उत्कदौरिबनी फिल्म असी हानसु इंडियन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 दा बेस्ट शॉर्ट फिल्म मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड्स दा स्पेशल जूरी अवार्ड कोसिन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स दा बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट यावना अवार्ड के आस फंगलखरबनी लोइना लालिबा अगस्त 12 फिल्म असी मुंबई दा बेस तोबा पॉकेट फिल्म ऑनलाइन पोर्टल असिदा नौना रिलीज तौनबसु सेम सारी मतंग स्वास्थ्य ब्रेक अमलौसके ब्रेक मतुंगदा मालेमा मद इंडिया की लेरिबा कोविड-19 केस के अपडेट अमनि मणिपुर अमसु मालेंगे तोंगान बा इपाउ सिंह पुदना लाक्सके इम्पैक्ट न्यूज सुमियंग तादन लेबियो एडमिशन फॉर्म थाजरे मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुर मनाता लेबा टेंपल ऑफ लर्निंग डिग्री कॉलेज की एडमिशन फॉर्म थाजरे प्रोफेशनल कोर्स दा BBA अमसुंग BCA ने जनरल कोर्स दा BA अमसुंग BSc कोर्स ने लोनेना टेंपल ऑफ लर्निंग टोल की CBSE अमसुंग अथोपा बोर्ड की पास रुप महिरोसिंग येंगलगा क्लास 11 साइंस आर्ट्स अमरी कॉमर्स की मिंजन फॉर्म थाजरे अथुबद मिंचन धेउ अकुप मरोल कॉलेज अमसुंग स्कूल की ऑफिस तक खंबी बेयागन नुंगाइरबा पाउ इम्पैक्ट टीवी की सब्सक्राइबर्स सिंगी दमकता लाखलिबा अगस्त अमदगी इम्पैक्ट टीवी की अनौब पैकेज मरी चटनबा हौरगनी पैकेज सिंग अदुदी इम्पैक्ट वैल्यू 300 इम्पैक्ट मैक्स SD 380 इम्पैक्ट मिनी HD 350 इम्पैक्ट मैक्स HD 450 नि सब्सक्राइबर्स सिंग जुलाई 19 का मातोय फाउगी मनुंगदा इसा की मरी लेनबा LCO सिंग पाउ फाउना बिदुना पैकेज मरी असिगी मनुंगदा अपांबा अमा खनबिदुना का फाउनबा निंगसिंगजरी पैकेज असि तांग अनि फाउगी मनुंगदा का फाउद्रबदी अगस्त तांग अहुमदगिदी पैकेज यावदबा मरमना चैनल अमता उबा फंगलारोय You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas, spacious classrooms equipped with smart boards, well-stocked library, expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start, cause it all begins with you. UNACO School, excellence in education. मैम अमुकन तराम नौसरी बुलेटिन से मकाता पपाओ मैम द पिजरी हौकी पपुंग कुन मरी इंडिया द कोविड के नोबा पॉजिटिव केस लिसिंग कुंट्रा की मथा हन गलकले ngasi नौना लाइनास की मी सामरी कुनी थोय लेखिते ngarang amadi ngasi leibak asida lekhidabagi masing sap manari mi लिसिंग कुंट्रा नि पान हेमना लाइंग मदि फगलक्तना हते सर्च तौखे हौकी पपुंग कुन मरी लाइनास की फगलप की संग 97.38% ओके हौजल लेबाक असि एक्टिव केस लाख मरी लिसिंग मरी हेनले कोविड के अपन केस करोड़ अहम लाख तरा तरी हेले लेखिदबे पुन मसिंग लाख मरी दिसिंग कुन मंगा गा चाम मथुद्रा मंगा सुरे बदे पगलक्तन दिसर्च तौखिबगे अपन मसिंग करोड़ अहम लाख निपान हेले नाका मरम पुन केस करोड़ तरामापन लाख मथुद्रा तरुक लिसिंग कुन हेले लेखिदबे मसिंग लाख निपुनि थोइ लिसिंग निपान हेले मदि पगलक्तन दिसर्च तौखिबे मसिंग ना करोड़ तरा निपान लाख अमा लिसिंग निपान हेले Central Board of Secondary Education CBS na class 10 examination 2021 के result मखोई official website लाउथोक्रे examination असकी overall pass of gisang 99.04% ओइकी सही असी दपुना candidate लाख कुन लिसिंग मफरा तरे साम कुनिपान परीक्षा थाबदा candidate लाख कुन लिसिंग हुमत्रा तरुक सवापन मफरा तरे पास तौखीवा महिरोइ सिंग असिना मखोई के result website cbsresults.nic.in digilocker.gov.in in amadi umang app tagi yengba yagani haidi panbe yapadi CBS na loba class 10 exam ase sayasi hokiba me mari da pangthokani haina torambadi ki covid-19 na pangthokri yadana cancel tawdana promotion fikibani
Zaribam district is Zakuradhor GP na COVID-19 vaccine ya han batu sama kapthok pangam kraba GP oi bangam ki bagi damak MLA Sabuddin na GP sig pradhan dal pala sing yang khai manapi na puning thagor kri Zaribam Singdong laikai daliba DC office the pangthak patharma mada MLA yasina pradhan da sel gi manadu kosina ki tharmadu da MLA Sabuddin na Zakuradhor GP na vaccine sama kapthok pai basi COVID thengnama ki lambida sauna mai pakpa mani Manipur da Zaribam na an ba 100% vaccine kapthok pangam district amo helasi maki maki di supang ya bating pangani haiki Karam hai ngang be habada ekoi mod manaba se ekoi united fight hai ba se ekoi new bis kan dum ya de ha be go kalon da ekoi chief minister de ha go na se ekoi grassroots level gi ekoi volunteer sing kho chak manaba kalon de ring sing ngam bangi wani masina maram na ekoi maram aduna aina mayam da thamjaning bati lemhori ba ekoi ali target asi jaw ba 100% su da ba ekoi GP sing GP mana hai tare adu ga municipal corporation ama masida ekoi laiba ekoi volunteer sing amadi magi ward member pradhan amasung masigi transfer sing da ngasigi message ma yahon da pa me maram bi masi ekoi mosanna ba lemori be sing su ekoi na masigi bhajana awareness bi na da 100% su lo hone me Tungsu Assembly Constituency the COVID-19 positive webing masing hengal lakhi basigi yan ga constituency sig MLA Soriba was minister Tonga Biswasina Kam Patala Western Ideal High School da Community Home Isolation Center amas hangdo kre constituency sig home subo in hangdo ba center asida among ni full legani hairi amaram da minister Biswas ki bi makanda kong matla iba students club ta pang thoki ba mass vaccination ni thoram da so mi isan ni phuma pan vaccine kap ki hairi Lampela Lari Party Wing Complex as Pipam Satan Labor Queen Marilena Basing Aming, Sangabana Morga Kutong Sada Mayong Nare, is that Family Welfare Training Center so Epatantana Hoki Basai 2020 to get COVID-19 license na Manipur Europe Padeke Orga. Nasi Papa COVID Care Center with an Lali Party Wing Complex as a non Karahek Subaga. Ising Tomjit and like home Lainang Martale, COVID Care Center, Obimataka Vaccination Center, about the COVID-19 Testing Center, Oidana, House of Labor COVID-19 license as the Maru Batang, Floriba Pamne, or if you must Matan, Mamang so impact news na, a canon of power center Manila never sing putting things in key at the pool, Nasi Power Tabak on top of the tree, Long Suta, or even a Mapam duty Taliban staff, Amadiana, Ekamari Lane and Lali Basinda, so Kudong Sadabaka, Mayong Nadana, lady. Lona Tinkrabalo People's Revolutionary Party of Kanglipa Pripakna Lubasikilan Misalub Red Army ki measure Tony Malemna COVID-19 na maram oracle like hitabada nungai taba fungor pagaloy na yaoli kai kum na bulakli Lubasina Thadrop Serola Mada measure Tony si COVID-19 positive orak pataki mamang thagi kuntra mathoida like nabangam dana like hitabani Athobasina like hitabasi Pripak amasung Red Army ki so mamang sababani like hitabasi ki manung na nanghori pa wa pada sulubasina sarap kyari haina fongdorakli Lakatar Batarani to Manipur last at the Assembly election that Shiv Sena Manipur said unit and the P candidate in Kudong Sava Pitan election as the Mai Pan of Honakani Haina. Party's President M. Tombina Fondorly. Loinana General election as safe free and fair winner. Bangton of Honaba the Manipur Mihana Sub Sabat Hodang Lobby Hina Sopil Torkly. Mahoma say M. Tombina Tadropa video release some of the Fondorkuni. Matang Sahi Angan Basok the Pangtoka General election as Sikamari Lena. Party ko iba kanane na bagin na M Tombi na lusung party skim hut kangfu ma hok salai kuni panda Imphal thatok na hosek New Delhi the lady bari Manipur da hadak lakador ba general election sida Shiv Sena na nupi da khare hena khudong chaba pi baga loina aikhoina nupi ki candidate lakuma tamda party ki maike dagi angam ba aikhoina election material buoro angam ba aikhoina magi organization buoro mateng pangna soida nupi aikoi Manipur da Shiv Sena ki nupi candidate kana na hona ba party ki leaders na kan ba instruction ma angon nupi bi ba amadi aikoi ki Manipur ki lejeri ba Shiv Sena ki koi core committee na lepsagi ba adugumba warep to support to bi ku ta aikoi Shiv Sena ki national president Uddhav Thackeray ji amadi Alin Desai bo koina yamda koi thagasale Laliba Agostara mga Independence Day kamari lenin na second thorang lokat point ng City District Police Imphal West ng Wahing Mamlaykay Governor Road Kakulong amasung Masjid Road at tiba humbagi tabak sa takay SP Imphal West kini makada DSP City o Imphal West YK source and maintain na lusing wat City o team mamati
City Mobile City o team na yupung tarit makai tapa matan da han boy na waheng wam nai kai tala yum thong khum tra ta thi bo magi ta sa ki bada bailout John mi sam tararam verified chok siki satrak pa makha satrak poina yupung nipan makai tap matam da ki governor road kakulong amsung masjid rota sa ki bada maduda mafam adugi yum sam gi mi so hum yang khai rom so verified chok Tokyo Olympics 2020 के सिल्वर मेडलिस्ट वेलिक्टर साइको मिराबेसन ओमदी AIFF ना वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 मिंथोल पीखरबी फुटबॉलर nganगom balabo sumthang sanapung taram okhrei dongi horok liba ngang singbo sana kona bigi lambida hena mai on silakna bigi pandam da iram damas ki mingchat purak khrabi sanaroi ani asibu puning thokat bigi thoram asi pang thokpani haina sports complexes ki managing director Kevin afong dokhrei lanthwal lep makhale khai pang thok thoram da saiko mirabaina Haugalak liban ha singna mahi amadi sana kona bagi lamda makhoi bu takpi tampire ba oza sing bakak mirai bat sumloi oza mati imung manung gi pauktak sing ngak na sat laba batam data mai pa pengam gani angang sungi mama mapa oi ba sing na sumasa sing na pamjaba sana kona bagi lambida aching ma pipi dana puning thokat pi haina phong thoki ngasi ki tharamatu da sangnai rebi footballer balana iram da masida laiba mi sing asi thauna laiba maringjel khaba mi ngak tani hiram akuding makta thauna laina honarabadi mai pa pengam gani haina phong thoki Yo Olympics da Manipur ki yang na ai da makta lai kurabi ba ai na ne ta yin jai an makta me am sinai honda support to bi da ni na si ai na Manipur si ba na thang ka ma ti ba ki ni ka ma thang ka ngam je ni na ai matun da tar ka do ba competition khuni ma na ka do ba 2024 Paris Olympic ka su ai mai pa pa mongol ai ni lo je ba silver medal asi gold oro thok pa ngam je ni hai ai khoi Manipur se aduki mati thongna leiba adigi marinjen khaba miyoine haijaningi aduduna ekhoigi icha isu singse mana pamba sana ningba boire lai tamningba boire thingbi gano thadok piu sana han biu aduga thongna hapiu thawai yauna ekhoigi horliba angang singsida mama mapa singsina pangan thongna hapiu Nakala Boramda Sumthang Sanapongi Director SKVina Linkhalakliba Naha Sing Namai Kabani Sagi Pak Luplaga Luplakpa Madi mi sing yang khalakpana maram oraga sanapam kaya lerakta siki yenglaga sports event kaya practice to pudong saba lairaba complex ase hangtok pani ngasi nupi lakti ki sanaroi kaya tholakta na malem da Manipur wa sakta pangamba sina iram da masiki nupi singi thauna utli mingchat purakhabi iram da masiki mamom sing ki tung illaga complex ase de kya phaba sanaroi kaya puto pangam na bohana ki kani haina phongdokhi Mirabai na complex ase de sports sanaba lakko matamda Lem na punsi supki wina sana hanna ba sumthang sana pungi maikit ki golden card ko sinakhe tharamudu da Mirabai ki coach Gyansan award Anita Arjuna award boxer Sarita Arjuna award footballer Bembe Mamadi All India Women's Football ki goalkeeping coach era Ronnie Balaso puning tawat ki loina na naung saba sports complex ase ki badminton hall am su Mirabai na maikom hangdokhi ngasi haurakliba nahaoiba angang nubi kaya ama nisagi ipakta nokmanongmagi iroinarakpa henjalakpa ngas adubu sanaroi asinadi nisagi lambida chatpase khara makhaidi hena khara da orsu ayhakna kanba ngamgadra sanapung ase mafam jaga da pakna irei leirakta hujik matam sida lampak hairo ma hairo kitang walakpa haitare mi masing hengalakbagi matungina duduna makhal suna leirakandaga angang singna koirakpada kaidobada uba matamda makoida mafam jaga je chatningbagi sananingbagi adugi interest to hena piragadi makoida su wakal ama change ama lakadra haidana jungthang sana ase hanjarakhibani piyama oina isamaksu nupiyama oibagi haitare sanabasida nupina henna masing henna sumaina ngasi puthokpa ngamaktana makoigi aikhoigi lamdam sigi oina nupi oibise aduki matik thauna lingje lei haibase akhoigi tasengna stage da mayek sengna lana tae haitare Tokyo Olympics the men's hockey the India bo Belgium na machi ba fikre oi hockey stadium national North East the sana ki ba semi final match adu the Belgium na India bo panjal manga ani the machi piram kibani semi final asik ani so match Australia ma Germany ani na ngasi nungtil pung ahum makai ta ba matam lamba tok na ragani Aro bida bulletin sa alliance sa mi am thamjari Manipur State Assembly Secretary na thok notification ni batuin na governor na tama sa Manipur State Assembly ki tarahum de substation nongzo mi pham no mo khak tigoy na upas bunda okay
Covid laina dagi ngakthokna ba thamliba total curfew asi afa bakhong thang adop so no magi sur ga sari ba mi sing dati sauna saking pi COVID-19 yana lying the scenario ba remde severe violent peace 441 law na ba Bihar gi mi ba Impala district police na phagat ng gray director of health ki maikai digi polam sing se pack pratak ora ba yai haina signari Kanghopi district ki Tuilang, Tuijang, Waisong masung sel civilis a much light top the kunza sin sauna wa ba mayo tare lam hector kuntra rong is sang dan sin tray North State the lady ba undergraduate mahiru sing the people isan padoi scholars ki 2021 list tor pada asoi ba aran ba kaya yauri nong list top yu haina Manipuri Students Federation na appeal tor JNB School singe entrance test pangthona ba education department thorang tori ba sikot laina hena sandok hanna ba thorani hena da samam ni ki marks na pendo thongdor leba Masung India the COVID can over stick case listing contract but the hengala kray laina asiti mi samani koni toy lekite pagalap kisang 97.38% wiki